sizge agay ejekeler, ana kımmatlı bir suyukta okuçularımız, ana mugallimler. Barına bizde çakırıp, sıylap, urmatlap, şunday ırlarda aytıp, deklamasiya aytıp, bile bergenlerge bizin atımızdan çoğun rasılık bildiremiz. Ömürler uzun bolsun, bilimli bolgula. Mına menden buradaki agayыбыз эжеке сүйлөп кетти. Бул мектепте өтө таланттуу, элге, журтка таанымал ул кыздарыбыз чыкты. Биз ойлойбуз, дагы да мындан да улуулар чыгат деп ойлойбуз. Анын үчүн эмне кылыш керек? Эмгек кылыш керек, окуш керек. Ата-эненин айтканы кылып, мугалимдин айтканын кылсаңар эле, акырындык менен тепкич менен барышыңар керек. Ура ушул мектепте men 83'ten 95'e 12 yıl işledim da. Sonunda şimdi direktörünger yaş kızılar peynir olacak. Yine buna ben okuçularıma mesleği mutlana. Şu yerde okutan okuçularımızda buna puan çekip Oş Teknolojik Üniversitesi, Oş Memleket Üniversitesi hayrede şularda okutup sıymutlana. Ben oşun daha kuday nasip kılıp oşu okuçularımızın baldarı güzel sistem oluşturdu. Şunday tepkişlerge sizlerde jetingizdir. Men aşça köp süйлөбөйүн, okuçular çarşap kalmasın. Biz daha buna veteranlar da özü süйлөшөбүz. Ben mugalim şagirdime sıylıklanış gerek. Men ошондой эң бактылуу muammirim şagirdime söz ver. Саламатсыздарбы, урматтуу окуучулар, устаздар, агай эжекелер. Ушул жерге келип, енді чын айтсам, өтө толкунданып турам. Ушундай бир сонун инсандар менен ушул жерде чогуу иштешип, булардан билим алып, талим алып, ушул күнгө жеткениме мен Кудайга кум шүгүрлөр айтам.